Apar hatoka langtuk ramsa rongalong PMAYG ahem ke tangti si somprek lang. Lang tibu ara rapan PHSI campaign lang kipipon ke kacuma rapan cho. NRL Vivekananda Hospital ke Patir Pipon Mobile Medical Camp ke paman ponalong raratum ningkang sam kachipaklang. Kardom Karbi Anglong Live Prime Time abirta longpen ang ton abirta RJ tha. Kidu kilak arara tumaphan ahem libi hek pusetame arni arbe charsi jok plot pen dolong nangji pura Central Sarkar atum raraphan panong bisi Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin raraphan hemso kimrang piponlo. Bonta Karbi Anglong District along abangke Block Development asai phu sai phietum kachelang dun kabia jok ke ongdung ahem so kiki mabangke ke tang tisi bui hupsi thek pon longlo. Lason si Bokajan Development Block kaparlo lakha inquiry si Borjan constituency angkang Upper Hidipi hadoka langtuk kramsarong raraphan setame bangso PMAYG hemso ke lepen anivang chongda charara tuma bangke sorkar pen hem hum nang pilopotsi hema phana bangke matha jok plot popusi ningkarong chipirin tilo bonta lang ikha bangso ahemso Bangso ahem solake raratum amit hangga cikima hema matsi kalilo. Sorkar pen raraphan ke panong bipon blok atum kikim kerang pi PMAYG ahem lo. Bangso ahem so kikim pi dampen ahem potum ko anone anikarong. Bonta piniar ni ke thekdam longa bangke kikim pi ahem ke tang tesi kim kramanchot. Non bangke ahem li ke do ke thak meta kali mate ahem li ke theng ep nang ta kali amat along le rai ham anchot si thek pon long lo. Tangte bangso ahem kikim ke tangte det ke komat lo adai ke do jongsi block development asai ka matum mate BDO JE pendang lo sai photum langchari dona sonte bangso ahem tangpa media podlo non bangso PMAYG ahem so ke thek dam long lapen hem so ke long dun veka bangphu ram teron pen sino teron atuma long pen phong thom anbak beng pen tangka en lava phita ahem bangke tangte le tangte si thek pon long lo Masih bangso ke tangte ahem prabjin pen ke patang ponji aphansi ahem phuatum pen kachuning ri podopon. Dilai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong Live. Kijona langka wepen kisung ke phora ratuma phan joy ke pen langki pajun longji aphansi public health engineering mate PhD asai kam pathik ponlo. Laswa teng pen lang setame rara phan pajun pon long bomlo. Lapen ke ongdung adima long abangke rara phan aning parong pen lang pachomat chot ason pamande radim setami dopiglo Lason si Dipu PHE Rural Division pen lakhain ko raisi Borjan constituency angkang lang tibuk ara raphan panong si water supply scheme pen PHE ahem kimrang ponlo penanga tangka panong si kikim kirang patang pen rara phan ke panong ponalang rara longan palidam si mesen ki jonalang long ponlo Bangso water supply scheme mate WSS alang ke long pen lang tibuk araratum aning karong chipilo bangso lang tibuk araraphan ke ramtang jang me cheklo surini ran kore ke thom pen lang ki pi pangcheng ponsi pardun ron pen cheklo e genre e beng ana bangke lang mesen la pen joy ke pen lang tibuk arat lang long pon bonda raraphan e phong lang ki pi ington kok panamat non pu anta raraphan lang pi pedat bangso puthak rong araratum pen ke than pona tengke lang ke pia mission hengno daga joksi bidong le derlu pusi ladak ke hona bang nang ke thandun pusi ning jepon bonda isi ke mang humi me alama bangke ke ramtang jang me cheklo pen mission ka henu non ja khonga cheklo an cheklo jon thom pleng tanglo la ana cheklo pleng dera phita PHE asai kamatum mission kaselam je aphan aja kong ave derloma mate jakong do setame kaselam le chenam maputa karjualam the klang ponthu Lasi PHE asai kam ke lang IEM Mongol Singh timong ahin pen lahaya puthak lang chari donra raraphan mesen alang pajun long sonte raraphan ali duji o ba du baisi sar pani du holibi ek moina athai ningaman baisi nagi idu bichete hole bani etia tu tia nai
আৰু ইফালে পানী কেলে দিয়া নাই মানে দিও তাইখন মেচিন বি বেয়া হৈছে গৈছে ইটো বাৰা দিব পৰা নাই এনেকৈ কৈ আছে কোৱাটো এটো সালে কিমান এটো কোনটো মাহিনাতে দিছিলে এটো এপ্ৰিল মহিনা এনেকাতে দিছে নাকি এক মহিনা আৰু ইটো বিচতে হলে দিয়া নাই দিলাই পেন বিজয় ৰংপি কাৰ্বি আংলং লাইভ জাখঙাচে ক্লোনি ফাইং করা ফোরনি লাখা ইনকরা ট্র দুয়ারবাগরি এমএসসি কনস্টিটুয়েন্সি के पारलु थिजोगलांगसो अंकांगलों न्यूमलिगर रिफाइनरी लिमिटेड मते एनआरएल विवेकानंदा हॉस्पिटल तुम आके जॉय पेन मोबाइल मेडिकल कैम्प के पमान पना फुठाक हालदा के दो तिबक तेरायरा तुम पेन काचुरो के पाचिरपन बिरता केरी पन्नोंगाते के एनआरएल विवेकानंदा हॉस्पिटल हिन पेन लपुसन आके जॉय मोबाइल मेडिकल कैम्प बारसाय के दामतांग सुरी हिनिरा नेरकेप अनिंकान पाई पाई चिक्लोपेन पाजिरपन बम बांग बमसी पिनियर निसितमी लबांगसो बारसाय के पाजिरपन पातुलो थिजोगलांगसो अलोंग के द्वारा तुम इसी कोपाई के मे पसनलो अथे थिजोगलांगसो लके न्यूमलिगर रिफाइनरी लिमिटेड पेन तेबक हेड अंकांग अलोंग सिकेदो लबांगसो जक चिक्लो एजन पेन एफोंग आके जॉय पेन केसो केलांग पना बारसाय एनआरएल विवेकानंदा हॉस्पिटल हिन पेन पाजिरपन बेरलो एनआरएल विवेकानंदा हॉस्पिटल हिन पेन आके जॉय पेन केसो केलांगा बारसाय पाजिरपन पे प्रांग के ब्रेक जाम आरेंगा केसो सिंग जाम ला पेन ओंग नोंगा केसो आंग थेक पन लोंगलो बोन सेटामी नॉन से केलांगा बारसाय पाजिरपन लो पुपेन के लाहाया केसो पेना बांके रोंग आरारतुम जॉक पन लो लबांगसो आके जॉय पेन से कचेलांग दोना तुमा फान के चेंगसी लाके अबांग प्रेशर से सादलांग एन पनपो लबांगसो फिसी अबांग अर्जन केसो दोमा आविमा पा सादलांग एन पनथु पुसी नंग पचिनी दोन आके जॉय पेन केसो कचेलांग दोना बांग हुबांग फिया तुमा फान डॉक्टर हिन पेन काबिन खादोना टेंगसी दवाई से तमे आके जॉय पेन पाजिर पनलो केसो আহিर कांगतांग मुचेर अतुमा फाना बांके आरसिजिक केसो केलांग पंजिया फान पुरा न्यूमलिगर दिल्ली पब्लिक स्कूल अदुंगालोंग के दो से केलांग हेमालोंग आंसी पदाम तोयलो लबांगसो आके जॉय पेन से केलांग बारसाय की पिपनालोंग बांगफारो इसी सोसे बांग फुबांग फियातुम आली चु एंदनलो जोंगपन में न्यूमलिगर रिफाइनरी लिमिटेड विवेकानंदा हॉस्पिटल पेन रोंग रोबाजो आके जॉय पेन से केलांग पंजिया फान पुरा थिजोगलांगसो सारथे गाथार आरोंगालोंग के थिर क्लुक होंग फारला अहेम रोंग असरा फान किम बिलो डॉक्टर कराबी साइकिया प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हिरानिया बोरवा योगाथान बांग मुनुसामी सेन चंद्र भूषण पेन ओंगदोंग के थे गेदिंगा तुमचे तोंगदुन से आके जॉय पेन से केलांग आके मालोंग आरडीपी दुनलो लसनसी केबांगजी पाई पाई चिक्रो पुठत निफाइं गरा प्रि आरनिसी पादुपन थुपोपसी हालादा के द्वारा रतम पेन थान पचिनी पनलो न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट कार्बी आंगलॉन्ग लाइव Assam government hin pen non hedjong administrative position kelarpon ke padualong ongdung district commissioners atum aphan arpula pen ahabar kelarpon Labangso kelar ke padopanalong Jasmine Indian Administrative Service mate IAS atuma phansi kelarpon padolo lasonsi Dibrugarh district commissioner Biswajit Pegu IAS aphan Dibrugarh pen terek ponsi home and political asylum government of Assam along secretary arpu pekponlo Director of Training, Bodoland Administrative Staff College, Kokrajhar, Secretary, Bodoland Territorial Region Lapen, Kokrajhar District Commissioner, Vernali Deka, IAS Aphan, Bodoland Territorial Region Pen, Terek Ponsi, Nalbarialong, District Commissioner Arpu Pekponlo. Lasonsi, Halapu Commissioner, PNRD Assam Swachh Bharat Mission, Gramin, a Managing Director, Bikram Kairi, IAS Aphan, Arpu Larponsi, Dibrugarh along, District Commissioner Arpu Pekpontulo. Bajalia Long, Additional District Commissioner Pradeep Kumar Dwivedi, IAS Aphansatame, Kokrajhar along, Director of Training, Bodoland Administrative Staff College, Kokrajhar Lapen, Bodoland Territorial Region along, Secretary Arpu Pekponlo. Halapu, Biswana along, Additional District Commissioner J. Shivani, IAS Aphansatame, Biswana Penlar Ponsi, PNRD Assam along, Commissioner Lapen Swachh Bharat Mission Gramin along, Managing Director Arpu Pekponlo. Bokaghat Additional District Commissioner Neha Yadav, IAS Aphan, Bokaghat Penlar Ponsi, Biswana along, Additional District Commissioner Arpu Pekponlo. Labangso kelarpon along, ACS Banghinia Tuma Phansetame kelarpon padolo.
Gitimoni Phukan ACS District Commissioner Nalbaria Phanlar Ponsi Government of Assam Public Health Engineering Department along Additional Secretary Lapen Jal Jeevan Mission Assam along Mission Director Arpu Pekponlo Mridul Kumar Das ACS Government of Assam Public Health Engineering Department along Joint Secretary Lapen Jal Jeevan Mission Assam along Mission Director Aphan Terek Ponsi Bajali along Additional District Commissioner Arpu Pekponlo StateX Report Karbi Anglong Live Government of Assam Personnel Department Hinpen Akimi Administration Kechari Ponalong Voreng Anghoi ke joy Lapen Voreng Anghoi Akenang Sot Kawe ke do anke Prabjin Pen ing Than Pon da Prang Poposi Pangdak Pon Birta kiri pon long atengke ke do an government asai ka masai hemalong jongsi office abar sai ke pangcheng pon lo pulo tangte phan pocket do kai an akenang sot kalia voreng angkhoya bang ing than pon etpo Lasualong Jasamet grade 4 computer operators lapen grade 3 angkhoya long ke pawi pon jiang ring do pon lo Labang soalam theke klang pon la ke Government of Assam Personnel Department hinpen jakhonga chekloni phai ingkoi arni pinpur alo pajir pon de pena philo Labang so pinpur alo along ke jongpona tengke Government atum Administration ke charipon ke pamesen je aphan pura office ato warsi ke deng pon je aphan che parai pon padolo Pinpur alo along ke paklang pon ke lapuhen lo pini arni non akimi Administration lapen governance along Assam a government hinpen jasamet scientific systematic lapen apora tengpen achara bar sai setame rar phan kipi ke pajir panja phansi kabo ipon padolo baswa job office an parta red jam akimia kengkam sai kamalong kirim lapen kedeng panja phan kachisik pon padolo labang so along ongdung avoreng ang hoya bangke akenang sot kalia son nang mandun dedlo Nasila bangso akinang sot kalia voreng ang hoy ana bangke prabjin pen ke pawe pon deji aphan dihina saikam along si pachini pon po Akinang sot avoreng ang hoy an ing than pon etta hailo bon setame halapu ke claim ke dam kachelar pon along setame kaprek akimia voreng ang hoy ke paklang thu akinang sot doji lasila daga bangke personal lapen finance department atum pen chingki chethan pon si paklang pon po StateX report Karbi Anglong Live Pini Prime Tama Birta ke lapon si Kang Tonig lo